like ama-restriction like umfana kama yebo mfowethu awusichazelele ligazi elibuye la elana. Hey bafana ngiyacabanga ukuthi izolo doctor siyakhuluma ngenhlobo zabantu bese siphila nabo la esihlangana nabo la emgaqweni njengabantu abamaphara. Yeah. Ukuthi njengabantu abamaphara mntaka baba sike sithathe kancane thina mfethu ngokuthi siyazi ukuthi vele siswele mfethu asinalutho asinamasi nababa ngithabo lonke. Yeah. So mfethu ziningi indlela zokuphandela emhlabeni mfethu bafowami. Yeah. So ngeke ngahlangana nensizwa izolo nje bade ngitshela ukuthi kunobaba lana abahloniphekile abashadile abanemizi abanomama ngitsebona abanabafazi. Yeah. Ngiyabona into abafaka amaringi abahloniphekile abamba imoto ezibizayo abanezimali. Yes. Kodwa abakwazi ukuthi belale abanye abafana. Izolo ngihlala nenye insizwa ebusuku ngiyacabanga ukuthi mhlambe bekuba ikhathi beko 12. Yabo. Alright mangihlangana nensizwa lena ifika ingcela ilight. Yabo. Alright ifika ingcela ilight benganayo because light hamba iphelile ngitsabona lonto. So like ngayinike attention yabo. Ngitshela ukuthi first Bram bethu ngicela ngiboleke ilight imtshothayo but anginayo bethi light yabona into bethu. Is alright ish. Awu ngayithola mfethu ukuthi sasengishisa ugwayi ubhema ugwayi ngithi mina ngiyobhema ugwayi athi uma sixoxeke yabo ethi uba igama lakho ethi mina umnqobo wakho manje uhlala lapha nje sangihlala emgaqweni ngithi yabona ethi kodwa kozama uhlala emgaqweni uright kanje ngithi hayi mfethu yabo ngisakuchazela okuningi kodwa nje mfethu ngiyabo ngenxa inkinga zasekhaya ngithi yazi mfethu umfana omuhle kanjani mfethu yazi phela mfethu ngidinga usizo lwakho yabo lonto mfethu kwenzela noma yini oyifunayo yabo lonto. Yeah. Mfethu nami ngokuthi ke phela mfethu yabo ngoba umona nje beBramade ko 12 ebusuku mfethu ngiphanda mfethu Bram mfethu ukhombisa ukuthi mona mfethu imali benganayo bengishaya nawo arrest yabo lonto mfethu bese ngitshela inhliziyo yami ukuthi sengingenza noma yini ngisho ngihlangana nakhe emgaqweni ngikushaya ngokhiye kusuze kubheke phezulu thathele kwafoni wasana kodwa ngokuthi ke mfethu bebengekho abantu ngoba mfethu abantu like beku M yabo lo bekulesithathu yabo lonto mfethu abantu basheshile ukulala izona. Hayi ngigcine ngithini nonethize ngithi suyapha yabo athi mina siya kenye indawo shop yabo shop 320 yabo kunephake elapha yana ngithi yabo nto bethu okay ngimtshele mina ukuthi okay ayikho inkinga ayike yabo lonto athi yena ke bethi uyazi ngiyacabanga ukuthi uyazi nawe bethu ngiyabona into njengomfana bethu uhlala emgaqweni ukuthi ngikhuluma ngani ngithi mina sengiyificile yonke vele bethu mina mfethu into ofuna ukuyisho yabo so ungabe usayisho wena into esingayikhuluma mina nawe njengamanje ukuthi ungitshela ukuthi bethu Bram bethu imali ozonginika yona ukuze ngazi ukuthi bethu lento lena ngiyenza ngazi kahle ngizothola malini ngobani baningi abantu bedlala nathi besenza ilimi ngifuna ukuthi bethu mase sivumelana imali ihlale esandleni sami yabo lona khona ngizokhululeka ngaphakathi enhlizweni. Hayi insizwa ngithi ke bethu Bram bethu igcina ivuma ngithi yabo into bethu Bram bethu kodwa iqala ingangithembi ithi ayingeke bethu manje imali mayihlala kuwena bethu mase ungasavumi bethu mina ngizothini ngithi mina hayibo bethu ngingathini bethu bafowami ngoba phela bethu uzobe usunginikile sivumelane ngakho amjida bethu Bram bethu nakhipha bethu Bram bethu 25 rand. Hawu khona umuntu ofuna ucaca ngaphephile ngemali encane nje yazi mangothatha lo 25 rand wakhe ngimangimbuza ukuthi bafa imalini le asabe ngisho nokisho nokuthi imalini yebo lonto alibo ukuphathaza into engeke ephaketheni athi u20 kodwa manje sozokuedele ngithi mina namacubuza imalini lena ngithi yebo lonto athi 25 rand yabo so kugcina kufika la ekuthenini khona bethu nguthatha ngubeke esandleni so the time ngubeke esandleni naye uqala wenza ama actions ngithi yebo lonto bethu ngimbrekise ngithi ndoda awume kancane userious ukuthi bethu Bram bethu mina ngizoyenza lento le Bram ngo25 rand usho ukuthi ngithatha kancane leyo ndlela Bram uthi ungeza bethu Bram inonsense nje bethu ngo25 rand athi awuphela nje bethu yena into yena manje sivumelane ngayo ngithi bethu asikazivumelane ngamali la wena uthe wena uzongenzela noma yini engiyifunayo yini noma yini engiyifunayo ke le yebo lonto ezenza iqhawe libhedayo lana beBram namakhesi amawasha ayifake ngithi yebo nto bethu bungambona bethu Bram ngathi umuntu ohloniphekile xa uthi lo muntu ufunani eThekwini ebusuku ngo12 yebo lonto kodwa lokho ngikubone vele bethu bona mfethu ngoba sekenzakalile bethu ukuthi lo muntu lona bethu yini bethu ayifunayo ebusuku ngo12 engasabi lutho enganqeni umuntu lo muntu phethe ngisho ifoni mfethu yabo lo muntu phethe ngisho bethu ubhaka bethu usikhotheni yabona nje bethu ukuthi umuntu nje vele obebheka vele nje bethu amaphara vele yabo into vele ayijwayele ayisho kufika la kusenini khona athi ngibuyisa imali yakhe yabona into bethu ngithi mina yibo ngibuyisa imali yakho mfethu ufike wangisukela le ngithi yabo into bethu wangisusa le wangizisa la ngithi yabo into bethu
manje ujikisa untsheza kubuyisela imali yakho manje ungitshela isikhathi sami sengisihambile-ke mina-ke ngisuka nawe le ngize la ngizoyenza le nonsense lo ngitshela ngayo manje sujika ungitshela futhi ukuthi uno-25 rand manje mina ngenze njani ngalokho insizwa abantu washo ukuthi ayishayi ngey'tori bisubhajekthele lo 25 rand wayo ngiyabona ukuthi hayi bekukuningi mwana ubhajekthele ngapho hhayi ngoba ngithena mfethu mwana mfethu then ngikhumula uphaqa wami engathi ngiyayijaha bethi yangishiya engisayibona bethi abaleka ngithena bethu ngisarelaxile bethi la ngase-320 ase-call center engisayibona bethi qhamuka umuntu bethi bra mphethe ibhodlela ngithi uma ngithi ngiphakamisa ikhanda ayiyona le ndoda le ngithi uma ngibheka nami ibhodlela nami eliseduze mfethu kwasho ukuthi alikho ibhodlela eliseduze nawe uyabona naye ukuthi ngibheke ibhodlela ukuthi uyabona ukuthi ngibheke ibhodlela naye usebenza inyusa naye yabona into speed hayi bethu ebengixavula ngokuthi-ke vele bethu umuntu-ke vele oyinsizwa yabo bengaba amansansi bethu idoctor ngifuna uqamba bamansansi impela kodwa bethu amandla hayi banawo amandla yasho ukuthi izimo ey'kanje bahlezi bebhekana nazo bethu hayi bayakwazi bethu ukuphenduka indoda ngifuna uqamba amanga bethu usisi nje kwesikhashana kodwa kumele nje ubuke indoda hayi phenduka indoda nsizwa ngiyashesha then kwaba khona ngisho ibhesi engakuqonda stand yanto wathi wena hey funa imali yami hayi nkosi yami phela mfethu isixoxa phela mfethu abanga sengiyayithambisa-ke mfethu bra mfethu hayi ngokuthi-ke nami-ke mfethu nginenkanyike mfethu bra mfethu angazi mfethu mfethu athi mfethu bra uyangibamba mfethu engisabona nto mfethu shuthi vele ngithi kanje ayi vele angigwazela ekhanda yabo uma ngigwaze ekhanda mfethu then ngiyidedele le mali kodwa ngiyidedele imali mhlawumbe kangomalini mhlawumbe kango-12 rand yabo ayi mase ngenze njani mase ngiyamjaha-ke sengifuna lo phaqa wami lona akawuthathile lo angasabuyi nawo sebuyise phethe ibhodlela uphaqa wami awusekho uphaqa wami phaqa wakho ngishiye laphaya ngithi kephi ey'nhlanhla leyo ngoba ujesu uyinkosi nomsindisi mfethu kube kuqhamuka u-SAP yeza mfethu emaqhamuka u-SAP doctor ngisuke ngumisa ngitshela ubekuyindiya-ke nomuntu omnyama ngithi yabona telling this, my brother, I have a problem here. This man, he wants to buy me 25 rand. He wants to go fuck me with 25 rand. So now, I don't know, I don't understand what's going on. Now I took his money and ran away with it. Now he came running for me and chasing me and he wanted to poke me. So now I don't understand. Please, I want to open the case. I won't. But hey bro, you know what you're doing is wrong. You know what you're doing is attempted murder. I said, I'm sorry, it was a mistake, but he was running away with my money. What are you trying to do? He took my shoes. Can you please go with him and take my shoes? Because I don't know where he left my shoes. But come, let me show you. I know his shoes. So I told the that's imali ensizwa ngeke. Akuma sengilimele. Sengifuna imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-adding team. Ngiyabona ukuthi ngikwazi ukuthi benze ngithungele i-tish lezi bethu osungenze zona. Yabo lonto. Wathi uyagoloza athi amaphoyisa. Listen to me. You see, if this man opened a case for you right now, you're gonna be in deep shit. You're gonna get arrested for years. So just rather let go of this money and then carry on with your fucking life. It is uyashukoloza. Hayi ngiyakutshela wena ngasho hibo ngasho lensizwe ngo-25 rand besibhajekthile ngempela. Ngabe imali yokugibela. Hayi bo mfethu brama yabo indlela ebhajekthile ngo-25 rand yamuntu beyifuna lento le yabona into abeyifuna nje usuke la isuka khona nje bebrama ethi nje beza nginendaba noma ngenzakalani mangiyithole kuqala ngibuza ukuthi uyaganga nabafana yabo lonto ngasho ukuthi hibo mfethu kunomuntu onesibindi ngisambuza mfethu nesibindi sokuzivela nobuza umuntu nje bethi into nje bethi umsangano nje kalula nje kanjalo. Ungabi namahloni awusabi inbrama ukuthi umuntu wena ahayize ngelinye ilanga wena ahayize nje bethi brama mfethu yabona into bethi mwana wathi hayi sesijwayele lezi amaphoyisa ake mfethu angisize bethi brama mfethu ayithathe imali kena anginiki imali engithi yabona into bethi hambe yonqoqo ungathi ngithatha nje imali bethi lapho uthi uyalipho bethi akunalutho ebhaketheni ethi ngasho inhliziyo thawe mama Nkosi yami Lord is good all the time ngabe ngihamba same time ngemaskandi mangifike emaskandi bethi brama bethi ngifike ngabhema amapholisa inhlungu ngabhema manje bethi mangibhema bethi ngiyeza ukuthi ngeke bethi ngathi akubheme kahle ngithi yabona lonto angibe ngiphuma mangiphuma bethi doctor bethi brama bethi ngoba bethi yabona bethi basebeqinisile bethi umuntu brama utshontsha ngisho efa bethi brama bethi ngivuza igazi nginjalo bethi brama bethi ngilimele bethi brama bethi kodwa mina ngokuthi bethi nginomuntu enguyena bethi mina lo mnqobo wakho malo ezinye idakwe ezu4 ziyaxabana ngixabana eduze kwepholo ipholo iphakathi nomgaqo yeza mfethu yabo ipholo iphakathi nomgaqo cabanga brama mfethu labantu labo bethi brama bawu5
Amatheke nawo 3 namajita awu2 ngithi yabo lonto khona isidudla nomjita ngithi yabo lonto mangizi laphana kuyi-3 hawe ma nayi imali angu-180 yezwa mfethu ayi ngeke ngithatha le mali le ngithi yabo ngithatha le mali le evitane ngibone lesidudla lesi-ke mfethu bona mabahamba naso mfethu ngiyakutshela Dr. Mfethu angijahwanga kanje mfethu angijahwanga kanje Dr. Mfethu ngiyakutshela bra mfethu yes ngize ngabanja amanye ama-security mfethu bra mbonyala lami livukele kanjani athi awuboni unyala mnganani manje ama-security abukisa ngami angishaya kwasho ukuthi ngoba ngiyinsizwa ngeke ngiyabona into imali ngidane ngayifaka emlomeni ngathi vele ngcono sebengishayile ngathi iphi imali wena yabona bathi befika la bantu laba ngibathathela imali mfethu bathi kwabuza ukuthi imalini ayithathile wathi 180 athi hawu kanti ngidlala ngumfana hawu kanti ngizeze ngijahele 180 nje kangaka yabo bayabona phela sebengilimazile ngisebona sebeyangivikela sekubona bangikhulumelayo manje la bantu laba bayifuna-ke le mali yabo ethi wena iphi imali yethu ngiyabatshela sebafethu mina emalini bafethu bra mkhathi ngibaleka la iwe laphayana samsam yabona manje bethi ngiyasho ngenhliziyo bezavama ukuthi yabo emgaqweni fethu esikuthwele unzima dokotela fethu manje fethu abantu shuthi thina njengamanje obe silindele ukuthi uyabuya la ohlelweni bekungenzeka sizwe sekuthiwa ufila usabuya abengenzeka bram fethu bengenzeka fethu ngoba fethu bram fethu abantu bethu bram namhlanje fethu sebekhathele ukuhlukumezeka bafu sebekhathele ukutshontshelwa fethu abantu sebehlukumezeka kakhulu mfethu yazi sometimes ukufica fethu iphara thothi liyashawa mfethu bram fethu lishawa ukuthi litshontshile yazi uthi yabona kufika umuntu bram thothi lo muntu uyambona ukuthi bram uno3 years abanje inkunzi ngithi yabo lonto fethu eno ngoba abanje inkunzi yabo like 3 years back mfethu akaza amthole lo muntu lambamba inkunzi yabo lo fethu uthi yambona indlela amshaya ngayo lo mfowethu lo mshayisa yabo lonto ngokuthi athususa ibhola emuva ngathi nje bethi hayi mhlawumbe uyena yabo lo angibamba inkunzi usamshayela lo angambambani mfethu eseseshawa umuntu esekhathele bra mfethu sebekhathele labantu bemshaya qhamuka abanye kuthiwa wenzeni ubamba inkunzi bethi hawu nkosi yami hawu ngeke sodlala leyigebengu lezi bra mfethu so umuntu like umuntu nje bethi bra usengenza into kanjalo mfethu akadabuli la eThekwini and okubuhlungu mfethu bra mfethu ngisho kuthiwa mfethu yabona ukuthi umfana omncane mfethu umfana mfethu mwana usane feature bright umfana oclean ngithi yabona into mfethu igebengu zanamhlanje ziclean professor azingcoli azona amaphara yabona into mfethu manje becabanga ukuthi isigebengu esikhulu keke wena-ke mfethu kanti wena usinawana nje bethu beyizamela bethu impilo yabona into mfethu unfortunately ngibe nenhlanhla ngokuthini vele mfethu labantu laba bethu like engenze kubona lento lena like bebewu2 yabo and futhi abantu ade bedakiwe bekwabantu besifazane yabo so abantu besifazane bebexabana nabo vele labo so abantu besifazane bebe mina mfethu bebe sesayidini lami ngiyabona ngoba vele ngibafuca bexabana nolova ngiyabo so manje mina bese ngine backup yalabo sis labo ngiyawenze kahle uyithatha le mali le yabo lonto so Dr. bengingenzeka yabo lonto ukuthi kwenzeke lokho cause lo mfethu lona ngisese ngifind out unesibhamu yabo lonto kwasho ukuthi ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ubonile ukuthi ngeke ngikhiphe isibhamu ngikhiphe indaba zo180 yabo but umuntu mfethu mayidaka utshwala bethu uyazi mayenza into bethu akacabanga yabo into bethu anayenzisa nje bese kuyedlapha mfethu sometimes so nje bethu bengingenzeka Dr. mfethu bengingenzeka so manje mfethu umuntu ongakangena ezidakamizweni ungathini kuyena bra mfethu umuntu ongangena ezidakamizweni Dr. mfethu bafana mfethu ngiqamba amanga mfethu Dr. mfethu into engayisho nje kuyena mfethu bra ukuthi mfethu ngicela nje mfethu bra angalinge azami ngoba yazi into kanjani na Dr. mfethu yabona lento lena bra mfethu ikanjena yona dokotela lento mfethu bra mfethu iyisathane yabona into mfethu ngoba bra mfethu uma uyiqala bra usuke ungazi ukuthi iyona lo suku ibhema but until uzofind out ukuthi uyona lo suku ibhema uvela ungabi nendaba ungabi stress ungaphatheki kabi yabona into mfethu abo nabekutshela ukuthi wena uzoba iphara uzohlala emgaqweni uzoyiba ubani yena mina hayibo mina kusoze ngabe iphara mina yabona mina ngizoyibamba nje ngisokuqala ngithi yabona into mfethu bra mfethu mina nje mfethu ngeke nje mina ngihlala ngeke mina ngifane nalabantu laba abahlala emgaqweni yezwa mfethu ngobani mfethu nganami it brain damage your mind in a way that you seem to think isn't like wrong like it's right yabona into mfethu mwana mfethu and like you forget izinto mfethu mwana mfethu ezenzeka manje yazi mfethu la into mfethu mwana indlela ebheda ngayo mfethu ukwazi ukuthi ubheke mfethu mwana inkomishi uyiphethe ngesandla uyibheke ngayo lesandla lesoyiphethe ngaso yezwa mfethu indlela ebheda ngayo so mfethu ayikho right bra especially for ingane isafunda mfethu yabo mfethu bra lento lena mfethu bra awubi focus esikoleni ingane ufunda nazo uhlukumeza uthisha because if then kwenze bethu uyibona ngathi wena usuyibhoza
ngathi usumalume ngathi wena mhlawumbe mfethu usuphethe umhlaba usungumthwempu iyakubrainwasha mfethu kwenza ukuthi ucabanga ukuthi into ongasiyona so leyo nto leyo mfethu thina sizene sivumela ngoba thina sabantu abamnyama phela bese siyathanda ukufila ngathi siyamabhoza sometimes kunabantu mwana abangali babedaka utshwala kodwa mase umuntu ephuza utshwala mfethu mwana mfethu ngithi umuntu bangadaka utshwala so umuntu oright khululekile kodwa mase ephuza utshwala then ebona ukuthi uBaptist yabo lo nto mfethu khomisa wona mwana mfethu lezi zinto lezi sidla mfethu izona ebrainwasha ingqondo yethu so mina mfethu ngisho mfethu bra mfethu ngewunga mfethu angifuni uqama manga bafethu angifuni uqama manga umuntu oqala iwunga manje esebona izinto ezenzakalayo ewabona amaphara mfethu bra mebabona into ahlala emgaqweni bashizile kanjani yobe isiphukuphuku yabona like ngathi advice for ukuthi abantu mfethu bra mekayibhemi ayikho like isibonelo na umhlaba. Come on mfethu South Africa yonke indawo hamba kuyona veza amaphara ahlezi elele ahlezi agcwele amaphara eSouth Africa amaphara mfethu bramethekwini mfethu ikhona nekhona mfethu ukubona ebusuku mfethu bramfethu yabona mase kumnyama masebelela abantu ikhona nekhona ufica kulela amaphara so nawe as umuntu ongabhemi ongahlala emgaqweni ongazenza izinto ezibhedayo why would you go to something that you can see that izogcina kulidele kula ngosuku now you'll be slim mfethu uyobe ungacabangi and then like phela at the end of the day professor mfethu ngathini mfethu impilo yakho mfethu isezandleni zakho yabo yonke uma ehleze ngitshela naleyo mfethu yathi mntanami konke okufisa empilweni yakho kuyenziwa wena yabo lento impilo yakho isezandleni zakho wona decide as umuntu ukuthi ufuna ukwenzani empilweni yakho ufuna ukuba yini ayikho umuntu okukhethelayo so yabona ngoba nje decide ukuhlupha nje ngoba usamncane kanje shizo zokhulu ukuhlupha enengane zakho zizokuhlupha yabo ingane zakho zizoba worse so lithi iBhayibheli esikwenza kwabazali bethu kuyenziwa ingane zethu and kuyenziwa sekuphinda phindene mina ke bethu professor bengumntwana kaNkulunkulu bengisindisiwe kakhulu mfethu benginceke enkosi mfethu esindisiwe mfethu kodwa at the same time futhi bethanda namantombazane yabona into mfethu manje bethu at the same time futhi ngizana nomndeni mfethu abomndeni wamhlukene professor yabo khona lo mndeni wami ukholelwa kwamasiko khona lo mndeni wami ukholelwa kaNkulunkulu yabona into mfethu manje bese imndeni wami mfethu yabona nje bese mwana mfethu akusazwana bese emndenini wami ngenxa ukuthi bethu abanye bayitsho ukuthi bazi kangcono kunabanye yabona lonto bethu masinama family gathering as umndeni like makuChristmas hlanganisa umndeni khona bangeke befike khona bazozenzela na family gathering yabo eceleni yabona lonto bethu because of ukuthi nje bayi-exclude emndenini ngokuthini mfethu mwanami inqala into lezi zamasiko noNkulunkulu izona ezibaxabanisayo manje ngibuzana ukuthi thina ingane sithi like yini esiyibuka ke thina ezingane abantu abadala bexabanisela into ezibhedayo mangithi ngifika komalume ngitshela ukuthi hamba utshela uma wakho wena umava ekhaya yena like oy breadwinner ngitsabona into no successful so yena umuntu akwazi ukuthi angilungisele lezi zinto ezithiwa ngilungisa hamba utshela uma wakho wena uzakwenzela into zakho because iwena lakho unqobile la likhona leyakhala ukuthi ni wena ulukhohliwe mina nenzele iladi uba wakho akageziwe so ufisela ukuletha like ukwenzela into ezinhle so manje mayeza kuwena uza nesinyama ngoba akekho clean ungcolile so manje mina agezwe wenzele impeleko ufaka isiphandla ngithi mangitshela uma lo nto le athi uma ngingeni lo nto leyo mina yabo nto wena abenza ngabe ehamba esontweni yabo nto ufika uthandaza manje ngicela ngingasazi nalemgaqweni mfethu ngithi ngiyafika mfethu bathi hayi uNkulunkulu uzokusiza mntanami sinikele uNkulunkulu nginikele uNkulunkulu mfethu ngibona ngathi uNkulunkulu wenza kancane yabona nje mfethu program uyayidonsisa ngibona ukuthi uNkulunkulu uyayidonsisa mfethu bathi hambe ngolwandle ngiyophosa imali ngima ngiphosa imali olwandle mfethu ngiyabona into zami ngibona seziyakhanya futhi lwephu ngizabona mfethu mhlawumbe nomuntu engingamazi angitshela ukuthi wena anti wakho wena mfethu wayengivalela into zakho mfethu mwana mfethu kumele iqaqwe mfethu yabona umuntu anti wakho yena okulimazayo anti mina ave ngithanda mfethu ngizele ngixake mfethu ngicela ngiyonto ukuthi ngixakeke leyo mfethu ukudumisa lekhanda ngidumisa anti ave ngithanda mfethu anti make into ngenzele lona anti mfethu ungithanda mfethu ngoba anti amanganazi ingane yabo anti mina inhlobo le tomboy yabo le hlobothana namantombazane ungikhonze ngale ndlela xa kusathana yabona into mfethu afethu uyangithanda bra because yena umuntu bengithekeni kube yibizayo because yena umuntu osami ugqonga kube yibizayo so yena umuntu ekwazi ungihlela ngisho uma uthi emthekeni mfethu leteki le yabona lonto le mfethu la muntu lana mfethu ngiyamthanda nami mfethu and ngiyohlezi ngimthanda manje babudene benza isibonelo ngathi anti wakho wena
antu akho yena akafuna ukuthi into zakhe iphumelele ufuna ukucindezela ufuna into zamakho isale naye antu come on antu amunayo yonke into naye mfethu mwanami mfethu antu amu-successful naye uyi-breadwinner naye u-right naye akashodi ngalutho antu amuhlala egoli akahlali ngisho nathi lezi zinto zenzani lezo zinto lezo but ngithuthi ngiyibuza ngenhliziyo mina ngiwabuza naye hayi bethi kumele zama amakhandlela akamhlophe ngeke uyokhanyisa laphana-ke obusuku uzochuma amakhandlela lapha enhlabathini ukhanyise ney'mpepho nama-fruit ngithi ngiyasho inhliziyo prophet ukuthi manje ngisethaphi kumele uthenga ama-fruit phela ngusinawana mina amakhandlela ebiza kanje sethaphi impepho mfethu lapho lo muntu ongitshela leyo nto leyo mfethu bram mfethu uma ukuthi ufuna ngisizakale mfethu asangithi ngisho nanemali encane-ke ukuthi mfethu bram mfethu avudana ngitshela ukuthi mfethu ukuthi azanginayo imali bekani bengizokuninga noma imali yegwinya hawu ufuna ukunika imali egwinya kodwa ngitshela ukuthi mfethu into ezongisiza impilo yami mfethu ukuthi ngenze izinto eziwukuthi shuthi nje njengomuntu wena mfethu nganami owumuntu wabantu abamnyama because mfethu mase usuyisangoma mfethu nganami usuke usudokotela wezulu usudokotela mfethu we-nature usuke usudokotela wethu abantu abamnyama ngithi abantu mfethu so ithi into mfethu nganami mfethu ungavumi ngathi ngoba wena wazi iqiniso ngathi phela thina asazi lutho because thina sisehlathini elimnyama kodwa wena wazi ukukhanya and futhi wena wazi indlela yokuphuma so kunokuthi mfethu usilahlekise ngcono nawe usikhombise la kumele siphume khona so wena kunokuthi usibooste wena ufuna ukuthi udle kuthini engizabona mfethu why ungangiphi imali ukuthi ngiyowenza iladi because uyazi ukuthi mase ngilenzela iladi into zami zizokhanya ngizothola umsebenzi mase ngithola umsebenzi mase ngiyakwazi ukuthi nami ngikhiphe something just for ukubonga ngazo zonke into osungenzele zona that's the thing angisa-understand mfethu kudume ekhaya ngiyafika mfethu kuthiwa munye hambe kamazayini obhabhadiswa hambe shaya ngiyitembu laphayana mfethu ayi ngiyafika komunye athi mntanami bayekele bonke labantu laba badlala ngawo enza into eyodwa nje mntanami nginika ishumi nginikelela kushembe shembe is the way ngisazi uthi uba isibongo sakho ngakhumala ethi yabona-ke impela-ke noshembe wakhumala yabona ukuthi mntanami kudaliwe ukuthi nje wena mntanami ukuthi uhambe ngashembe hambe uyobika usizi lakhe kunyazi kungcono mntanami ukholelwe kumuntu ombonayo kunomuntu ongamboni ujesu uyisipoki yabona into bethu amadlozi ayiyipoki engizabona into bethu ushembe umuntu okhona mase bethu abanye bethi ungakholelwa kanjani umuntu ungakholelwa umuntu ofana nawe onenyama namasende ofana nawakho manje bethi mina ngidideke manje bethi abantu bayangiphuthanisa ingqondo bethi yabona into bethu manje nje benze ngisadidekile kuyimanje ngoba ngihlale nemgaqweni bethi angakazi ngenze njani bethi ngiye nkulunkulu ngiye kushembe ngiye emadlozini angazi mfethu yabona into bethu ayike dideke nami futhi yabo nje uxoxa sekuvele ngadideka ukuthi bethi into kanjena wezena ididi bethu ngempela bethu bram bethu and nabantu abaningi ngisho isolution bethu so mina ngiyacela like nakwababukeli like ababukayo like le TV show ukuthi bani Nkosi yami ngicela ngiphe Nkosi yami i-option as abantu Nkosi yami abaziyo Nkosi yami ngezinto Nkosi yami ezenzakala emhlabeni abalazi iqiniso like bengisize Nkosi yami mengitshela ukuthi kanti kumina vele kumele ngikwenze impilo yami izoba right yabo bathi mina bethu like ngashonelwe lelami yabo lonto like ngashonelwe elincane yabo lonto le ntombazana yabo so kuthiwa la likhona bethu kumele lenze leladi ngoba alikhunjulwa yabo so ngoba lingekho lona alikholwa ukuthi alikho ngoba lona kusakhona mina yabo so mina nguyena yena uyimina so uphatheka ngokuthi mina ngihlezi ngenze lonke into odayina kanakiwe so manje udana abe nomona so kumele ehliswe umoya engizabona lonto so mina ngifuna ukwazi ukuthi kanti yini kahle kahle engimele ngiyenze eyongisiza ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphumele emgaqweni empethu akho mnandi kuba yiphara mfethu yazi ngicela amantombazana amahle kanjani bethi imali ngisho sibone nje lokho ngabe kuyintombi yami mfethu ngabe ngicela nemali zamagwinya mfethu ngabe ngiyakhipha ngise-movie lo okunye kuyitshele ngami futhi nabanye labo babona bayitshela ngawo yasho ukuthi ngenhliziyo ukuthi yazi lokhu ngefethu ekhaya ngamanye domestic worker lona mfethu ngonami ukuzenza ene-pride mfethu umuntu wakhona mfethu ngisho ngenhliziyo ukuthi yazi lona mfethu compared to my life man nempilo yakhe angilona iphara ngi-100% nswempu yabona ukuthi futhi ngiyazazi mfethu professor mfethu yabona into mfethu mina mfethu bana mfethu I come from a very wealthy family and ekhaya mina kuphela umjida futhi mina futhi ngimdala so uma mfethu like wa-investa kakhulu ngami cause wangithembisa ukuthi bangi-21 ngizomthengela imoto ngithanda mfethu uma-bra mfethu umandla la ngithanda ngayo mfethu ayikho into ayifuna ngiyiswele uma i-term ne-term wangithengela into engiyifunayo uma ngiphasa i-term ne-term just to boost me ukuthi ngiqhubeke ngifunde ngiqhubeke ngiphase ngiqhubeke ngenze izinto ezinhle mfethu hlezi ngimtshela nami mfethu ma even ngisho ngiyiphara ukuthi ma I'm still gonna buy you a house in Ballito because uma mfethu usengise 5 rehabs professor I'm not talking about like
ama-government rehab yabona nto lana sikhuluma ngama-private rehab yabona nto mfethu irehab yami yokuqala bra mfethu yabona nto mfethu yayise-St Joseph yabona nto St Joseph bra mfethu laphana is-psychologist, there's social workers, there's therapists, there's doctors. Labantu bayakhokhelwa i-hour ne-hour abadlali ney'ngane ngokubona nje i-hour bekhulumisa umsangano bazizumbula nje inzumbulu ngiyakutshela nje nama kunze ba-depression come on ayihlanga depression newunga mina ngizela ukuthi la nizosiza ngama-withdrawals engizabona nto beza ukuthi ningikhipha aroster ningitraine wonke lama-drugs lawo ngibe right i-stress ne-depression angihlangani nayo nto mina ngisayingane ngazuthi indaba ye-stress yabona nto beza yabo being aggressive and being passive masuphe what yo bro ngaya ukuqala ke lapho ke rehab ke mfethu ngiqala ngiqana ku rehab lapho ngizima ngifika kuthi hello Mr Khumalo mfethu ngibona sabahleni bese mama wait mfethu ngibuza bese nginika imenu kuthi mfethu uzodlala kusasa yabo lonto for breakfast and dinner yabona yabona ngizangathi ngumalume lapho mfethu hayi friends ngahlala khona kutheni one days udokotela bele ungi-attend ayeke bengisiza ngihamba ama-program yabona ngaphuma khona yazi ngahlala 2 months ngingabhemi nguwumuntu yebo bra mfethu 2 months yimina bra mfethu ngisho umgqomo omngaka we-methadone lento lokuyeke 1000 milligram last number yezo mfethu bra mfethu ngishana ngama-box ama-suboxin ama-suboxin ngiyawazi mfethu ama-suboxin wona amaphilisi a-strong and wona amaphilisi asizayo ukuthi uyeke iwunga cause wona awekho addictive i-methadone addictive because i-methadone uma usuyiphuza ikwenza ukuthi kuba ukuthi ubheme iwunga so usuyiyekile even then uqaleke ngathi uqalekele iwunga so letha i-methadone kumele uyiphuze uphinde uyiyeke yenzabona nto mfethu ungayijwayeli ngoba addicted kuyona ifana ne-prescription medication yabona nto mfethu into engaphuma egazini kalula so that's why iwunga uma uyiyeka kumele ngama-suboxin amaphilisi la ufaka phansi kolimi dawa for 3 days bra mfethu kodwa udawa like yabona nto mfethu uba wena nje umuntu but nje mfethu yazi ukuthi no there's something happening in my blood system yabona nto mfethu bra mfethu ngihlale 2 months mfethu bra mfethu yabona nto mfethu mfethu phinde ubuyele kwaSathane ngibuyele bra mkaDevil yazi ngibuyelisa into encane kanjani yabona ukuthi umzali wakho mfethu bra mfethu like mfethu useyajabula phela ngeke siyekile iwunga yabona mfethu mina msiqala like ufuna ukuspoiler again sifuna uqalela phansi phela lothando lolu mfethu mina mfethu uyebo ukuthi ingane ibuyile ingane yami ibuyile phela mfethu yabona nto mfethu mina mfethu ingane yami ibuyile ekufeni ngithi yabona nto mfethu umzali mfethu wena ngigqabeze ngeimali ngisacabanga umzali uthi uphuma wena kwinto enje yabo so iwunga mana impetha ukuthi mawukade uyibhema wayiyeka yabona uma waphatha imali uma waphatha imali ayikho into ecabangayo ngaphandle ukuthi ish namhlanje ngiyabhora namhlanje yazi mfethu wena nje uze wathi kuyabhora thoza kubhora thoza kumnandi lehlani weekend yayibuve ziyaburuka mfethu mwana ngihamba nje ishayela ngisho amasavana nje mfethu drama clubini kodwa wena uze wathi kuyabhora ingqondo yakuvela itshela into engekho uqambela amanga into engeke mfethu umzimba wami mfethu ukhathele mfethu uzuze uyaqaleka thozi dogcina nje ubhema awusaqalekile kodwa ngithini ingqondo nenhliziyo iyahala uthi ayingeke uthi ngiyishaya yabona professor islima ngale nto uyishaya namhlanje uye like kudlule 2 days phinde uyishaya yabona nto bese mhlawumbe uqale mhlawumbe uyishaya mhlawumbe kanye ngesonto yenza abantu kanye ngesonto yabo mina futhi ngawu3 ngesonto gcina sekuthi ngawu2 ngesonto phakathi and yabona into esicefe ngayo mfethu ukuthi umzali wakho masuyibhema mfana wami akwenzeki engakubambi ngoba wena acuphe ngento encane umzali wakho mfethu athi Mnqobi wasubukela i-TV ozobuka la masiyaza nangu bistimtim ngeke mfethu athi buka ngeke yosebuyile kwama-drugs ayi mfethu yothetha umana mfethu angishaye anginike i-second chance yazi ngiyaphika i-second chance dogs ngiyejulo yes ejulo semiyabheki brami laphana emiyabheki-ke brami idumile ngokuthi bethu brami mfethu baningi bethu abantu abamaphara sebeyiyekile bethu brami mfethu ivunga ababelona khona iyona indawo ukuthi ise-rehab but St Joseph it's a psychologist hospital it's for people abane-stress bane-depression banenkinga ngithi yabona nto bethu hhayi indaba zamawunga laphana wawususiwe ngqo ewungeni yabona so laphayana-ke bethu ufike laphayana utshelwe ngendaba zewunga ukuthi ikhoza inegazini yini yabona nto bethu yeka kanjani yabona legama lithi nje relapsing ukurelapse
bathi ubuyela esidakamizweni uthi usibheme ngesinye like ngezulu ngala zikhona yabona nje nami ngisenze ibhoza ke mfethu yabona ngithi no mami I'm not going to relapse mama yini le ngithi mina relax mami I'm not going to relapse yabona awanga with private with my partner with private doing all programs and besivezela ingqondo ayingisabona into besivezela ingqondo bese yabesivezela nesibindi ayingisabona into bethi mana mfethu ukuthi the time we smoking yabona into sidleka kangakanani yabona into bethi lento lena ibesivezela ukuthi ifakwe ama ARVs ama Retex yabona into mana mfethu cocaine yonke lento lena bethi mana ibulala mfethu mana mfethu umsoco mfethu umzimba ifakiwe lapha ithakwe ngawonke udodo izinto ongayicabanga yabethu professor kulibona ikundana manje Retex ukuthi lifa same time yabona into bethi kodwa umuntu ngoba namathumba amakhulu ngithi yabona into bempela mfethu akavi same time wenza kanjani kuyena phambi ngaphakathi ufaka kancane that's find out senginamaphara mfethu mwana mfethu unonyawo mfethu unenyawo ezinkulu mfethu mwana mfethu sivuvale ngisho inyawo vuvale ngisho idlazi yabona mwana lento okuthini mwana igcwalisa ubomvu egazini yabona lonto so that's why mfethu mwana ungaphethi ngekho right waya kulesibili waphuma kanjani khona lesibili ke mangifika yona ke mfethu uyabona ngathola ngisho intombi ke lapha mfethu yabona mfethu uLauren yabona ndase Glenwood hayi bethi sihlale bese yabona bethi hayi bethi yes angifuni uqhama ngabe Bram ngoba mfethu lapha bethi Bram bethi bayazi into bayenzayo yabona into bayazi into bayenzayo bethi Bram bethi because bakufundisa ukuthi wenze njani ukuze uzokwazi ukuthi like bethi like umanage bethi ukuthi uphila ngaphandle kwe drug yabona professor into inkinga thina ngathi mase sekiwunga asifuni ukuba busy yabona into mase uyekile professor ngathi ungaba busy with something yabona bethi it's into uthola ispan yabona bethi uthi uphume rehab ngakusasa uyongena esipanini yenza yabona noma busy ispan ayindawo yokudlala esikhiphe ebusuku sikufaka isini faka isini yabona lapho ugcina usukhohlwa Bram mfethu yabona so bethi Bram ngahlala lapha rehab bethi ngafunda bethi ama programs yonke into bethu yabona bethi basifundisa yonke into bethu engaba right bangabuya ngahlala 6 months ngingabhemi Bram bethi bethi that was my highest score yonke ama rehab engakawahamba bethi Bram bethi 6 months mfethu izwa ngibuyeliswa yini Bram mfethu nawe uyahlupha amukhazini wami mfethu ngamgcina mfethu ukhazini wami mfethu ukhisimusi mfethu nomndeni wami simnandi kamnandi yenzabo ngamgcina nayo seyayibhema lento uyiphethe ngokhisimusi yazi mfethu Bram mfethu wathi veza ethi nqobo ngifuna siyoshala ekwenza ngathi ukitaza bethi indlebe yona khona izinto elumayo mfethu yabona le nto ke bethi isicebo ngithini professor muwayibona usuwazi uguftwayo you can't say no even if usuyibheme for 10 years kumele wenze sure ukuthi the 10 years like oyiyeke ngawo ngithi bethi awuyivumeli nokuthi isondele eduze wakho yiko kuthiwa play things yes ungahlala nabantu abayibhemayo people triple P yabona bethi mwanami yabona bethi izinto bethi mwanami ama environment bethi lawo bethi mwanami la uzobona khona amaphara wena nawo bethi mwanami uyicabange nawo bethi mwanami usashekezela sefise nyuka and obviously make ungiyagoqana ke mwanami ikwenza ukhumbula le nsuku uphatha imali yabo ingakukhumbuza ukuthi ish mangiyiphara ngilale emgaqweni ngimbatha board ngishawa amakhaza ngiba namabhadi ngiba ishimana ngibe nantombi yabona lonto ngokuqinisa ujam yabona lonto bethi ayikhumbuze yonke lento ikhumbuza only advantages ama disadvantage never ngikukhumbuza lokho uzokukhumbula base semgaqweni uthi ish konje ngilale eminyango mina ngiphathe ingubo yongiphathe namhlanje kuyabanda plus bethi yabona lonto bethi Bram rap yami bethi esibile bethi Bram bethi Mia Bank eJulo ngithi yabona lonto bethi Bram 6 months uzohleli kufika umzala wakho manje fika uma bethi angilanda bethi ngithi yabona lonto bethi Bram bethi ema ngilanda bethi mana bethi athini uma bethi mina athi no umnqobi mfethu akakabi right yabona into bethi ngicela simrefer kwenye futhi rehab ngithi because ujam uhlala 21 days kama rehab like it's always awkward for 21 days because discovered 31 days wathi angifakwe eHealing Hills yabo so ngikhisha from esithathu ngithi yabona into sengizwa eHealing Hills ngithi yabona Healing Hills eKhethomeya ke Bram mfethu it's the most beautiful rehab ine pool ine jacuzzi
ngathi uyi-holiday nje mfethu ngathi ngisehhotela nje ikwenza ubuyelo ubuntu mfethu phela ikwenza ukuthi uyibone na ukuthi ubalulekile mfethu phela emhlabeni mfethu if abazali bakho bekwazi ukuthi bekulethe endaweni enjena mfethu phela mfethu this means abazali bakho basakuthanda phela ngeke mfethu ingane ungayithandi phela mfethu uyise laphana ingane ungayithandi phela uyise laphana ko-Newlands yabo lento amarepha u-200 yabo phela mina umama ukuthi makuthathwa imali ku-medical aid yakhe angivezele efonini phela ku-charge like i-St. Joseph yabo 84,000 ijulo it was cheap it was 64,000 and then Healing Hills yona it was 30 something because like ngathini basebenzisana nejulo yabo so umama benzele i-discount ngokuthini mfethu like usephuma ngapha and futhi bangenza umuntu futhi ngathini angazi lento yokuclaima yabo into bethu ngwana mfethu so that's why imali engalimalanga kakhulu yabo lo wangenza umuntu ophinda claim wayezoclaima futhi nangami ngithi yabo lento mfethu so ngisa ke Healing Hills bethu Bram bethu shit lento le umlungu bethu ngithi yabo lento besigcina into ethi yabo ingabanga right yabo lonto Healing Hills Bram ngifika khona bethu bethu ngone siphala sentombazana sase Eastern Cape bethu igama laso bethu usiya bethu isitufuze singakanani bethu badushu bethu into engaka bethu isibutubutu Brown bethu yazi noma Brown isishawugwayi bethu yezo bethu yena mosibhema ugwayi bethu bathi sexy kakhulu bethu Brown bethu mosibamba bethu ugwayi bethu ngesandla bethu Brown yazazi yena mosafika ke endaweni ngisana uzenza ipansula yabona uzenza umuntu othulayo ukhuluma uzenza ibhoza nje ngiyabonga khulumisa umuntu funa nje kubonana nje ukuthi hayi sekufikisa njalo manje ngimgatagata shano kontini nginjalo nje ngishaya intelana ngidlala nengane njalo ngishaya amakavali ngishaya ama-Enrico Melani ngishaya izinto zangempela njalo mfethu hayi indaba zo-Mr Price yezwa umama zithi mangibone bethi hayi abone ukuthi hayi this is a guy yezabona bethi man this is a man yabona bethi bona insizwa bethi mayibona mina mfethu eshithi manje le ngane ngisuku bethi ngiyicuphe bethi ngokuthi bethi ngiyibone iyobhema ngithi smoking zone hayi lana ngihambe nami yabo umana ke lapha unasayinelwa ke like mawuvumelekile ukuthi ubheme yabo umzali wakho uyakusayinela ukuthi ngiyavumela ngayami ukuthi ibheme kodwa ukuthi ayivumelekile ukuthi ibheme ngithi yabo uyasayinela futhi sayivumelekile ukuthi ibheme so mina ngangavumelekile because mina futhi ngangisamncane was like 17 years old so umama ngazana nomntwana umama ngazana into ephedayo actually umzali wami usindisiwe yabo nto talk usindisiwe mfethu she sent konke engxayo uyayishisa impepho kodwa usindisiwe futhi yabo lonto nangidlela ngidide kwayena ngihlangana naye bethi doctor ezinjalo bethi yazi bethi ngiyibona bethi yinhle bethi ngiyabona vele yinhle vele ngiyibonela kude mfethu yabo sengisondele eduze mfethu bethi doctor mfethu yazi atromeli mfethu ungayifaka ujeli mfethu yabo usuyona masifaka ujeli ultramelizwe iyodwa yeza mfethu phela mfethu uyishayiza mfethu phela ungayifaka enkomishini uyishaye kanje kusibona ubuhle lobena ngazini mfethu ngane abantu bethi ngiyayibingelela ithi njani kaloku awuyima mfethu engichazeke mfethu ayingimemori yami futhi bengivile kubile memory le ukuthi mfethu amaXhosa mfethu yabona into mfethu 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 amnandi yonke lonto ngiyabona evele ngihlanye ngengane mfethu kanti angazi mfethu ukuthi ingane mfethu ingane mfethu ngigcine ngigoqa mfethu sikhiyana nayo yabona kamnandi mfethu yabo kanti angazi ukuthi ingane ngoba ilana nayize ngama-depression nayo mfethu ngeyitori yabona into mfethu mfethu lo muntu ucabanga at the same time mfethu una-28 yes mina ngina-17 yeza mfethu angangitshela iqiniso yes sengifind out mina sengihamba ukuthi lo muntu lomnyama ngakhe ngokuthini mfethu mina ngabona iform yakhe yabona ngoba sengiphuma yabo like mawuphuma yabona into ngasekho ukubuyela mawuphuma like kuyaveza emafomini nabo ukuthi nami kusesha iform yakho yabo ngayibuka iform yasi ukuthi ngathi hawu umntana kanje kodwa inamba yakhe mina ngisengenayo ke vele hayi phuma ke mfethu sanembathile nayo ngibatheki lapha e-rap uyasibhaqwa fana wami laphana yakwazi ngisho ukweqa into ezicebe laphana uvele ukuthi ume nomuntu wesifazane uyatshontsha yenza abantu bezongwanami ile into engiyenzayo nje ngiphula umthetho yabo abayincengile imali yakho uyaxoshwa
yabona into bencingile imali yakho uyaxoshwa ngoba ama-rules are-strict ngale ndlela No refund. with no refund bethi abadlali ney'ngane yabona so nje uya laphana wazi ukuthi okay uma uthi uyaflop iflopela wena yabona into bethi abahlangani bona bethu amathekeni awangeni eromini yabafana eromini yabafana awangeni bethi amathekeni ngithi yabona into bethi mwana bethu ahlukanisiwe i-passage yabo downstairs and upstairs asinyuki intozana withi yabona into bethi mwana bethu la sihlangana khona sihlangana basize e-hall lana sizokwenza khona ama-program ethu ngithi yabona into mwanami sizoshaya khona ama-meditation yonke leyo nto leyo yabona into mwanami bethu yabo bethu ngane sigcine isikhendi focus nayo bethu yabona into bethu ngicine nginengisho inamba yayo bethu nami-ke bethu brami ngale zansuku ngisasanda uqala ukuqonywa yabona into bethu yabo ngisasanda nje bethu ukuzizwa namthisha nami ngakwazi ukutshela intombi bethu enhle kanje bethu ngiqome ngempela bethu engiyabona into ethi be-serious bethu yabo gcina sikhuluma ngosini bethu sikhuluma ukuthi bethu brami bethu cela bethi ifike bethi yabona into bethi brami bethu isuke e-Eastern Cape izongivakashela ekhaya ngizoyisendela imali ngithi yabona into bethu bethi ngenye abantu bethi ngabe nestori bethu yabona into bethi brami bethu shuthi nje masisha ama-video call like bethu yabo iyakubona edladlini nama ngithi ngiyabuka nami la ihlala khona bethu yabona ukuthi ayi-piece of life umacopuna kusana ukuthi angiyakutshela yabona ukuthi ayabona-ke lapho bethu angiyakutshela yathi angikwazini ukuthi idebheni ngizongisendela yona mina imali engithi yabona into bethu ukuthi ngize e-Eastern Cape yabona into bethu ngigcina ngokuthi umanake bethu ngalezi nsuku ngisasanda ukuyeka le nto lele engiyibhemayo wathini bethu wathi angifuni ukuthi ngihambe ngithi abofuna ngiqale nje ngihlale ekhaya noma 3 months noma 4 months just to see ukuthi sengiredini ukuthi ngibone i-reality because bamfundise like bamtshela like we happy ukuthi ngingaqale nimvumele ukuthi aphume abone izinto ey'ningi because usa-weak yabantu bese mina ngiqale abe strong abantu bethu and then after se-strong-ke then uzokwazi ukuthi abuyele ingane-ke isishaya ama-depression isivuke into zayo hayi shuthi nawe ngithanda wena ngizokusendela imali hawu yini nganto oyifunayo mina ngidinga wena tshengise ngaphansi kwesandla sabazali hayi wena uza ngoma wakho wena uza ngoma yibo futhi ingane bethu siyangithethe siyangicontrola bethu ingane bethu sivdeni siyahlanya-ke manje ekhanda bethu hayi bo ingane vdeni ingibhlokhe bethu hayi bo bethu ngiyakutshela bethu bra bethu yazi bethu sakudlala bethu kanjalo nje sakudlala bethu vdeni ngibhlokhe bethu ingane bethu yabona hayi ngithi ngiyazama u-unblock ayakwenzeki u-unblock umuntu wemaseblokile ngawukwazi ngiyazama umfonela hayi lutho baba yazi besinhliziyo yami yabuhlungu kanjani bethi ngaloya nyanga bethu because bethi intombi yabona engane ngangiyithanda bethi nangane bethu ngangiqala uba semathandweni kanje ngangiqala u-understand into ekuthiwa relationship yabo empilweni yami yabona loo nto ukuthi umuntu akwazi ukuthi angitshele ukuthi bethu uzongisindela imali ngenza yabona into bethu ukuthi ngiyize bethu brami bethu e-Eastern Cape ngizobona yena khoba ukuthi lo muntu loyo ayangithanda phela lo muntu loyo yabo but unfortunately shuthi ngangadaleleke yena-ke uNkulunkulu wenza izinto ngendlela yakhe mfethu bra ukuthi angaphandle ngabona uNkulunkulu ukuthi ayekho fair mfethu loyo kwakungumuntu wami nami ngithi angadalela yena kwakungumuntu wami nje lana bese ngabona nje bethu okay i-rehab yesithathu leyo i-rehab yesithathu urelapsa kanjani uzuye kwes-4 abanga-ke mfethu mfethu sengi-right-ke mfethu uyabona into bethu mfethu ekhaya mfethu sengi-right mfethu sengumnqobi mfethu umnqobi i-handsome Khumalo lwaba amaziyo mfethu ingane uboy bra mfethu ngiyaklina egcekeni mfethu ngiyawasha izitsha mfethu ngiyaklina ngiwasha imoto mfethu ngisho imoto mfethu ngihambe ngayo mfethu bra ngiyobukela ama-movie e-Gateway inokhazana nami kuthiwa uboy ngithi yabona nto ukhazana nami ngihambe naye mfethu bra sebukela ama-movie mfethu yabo nje sengi-right nje sengumntwana nje bethu othandwayo bethu sethembekile nje bethu hayi ingane yethu hayi isishintshile impela ingane yethu mfethu hayi isishintshile ingane yethu bethu impela hayi shuthi manje bethu bra ngoba kwenzeka lezi zinto lezi bethu bra mfethu uDisemba yabo mara ngoba kuDisemba bethu bra mfethu hayi bethu ziwe ayikhaya ngiyiphathe kahle bethu bra uDisemba wonke yes inkinga bethu izovete nizonakala ngomhla ka-1 January hawu sakuphethwa mfethu bra mfethu cabanga sengiyibambe kamnandi kanje bethu mhlawumbe for more than angazi how many months cabanga mfethu doctor mfethu wathi umama ethi ngingena la eThekwini mfethu lapha ngaseMashurenke bethu ngizenzangathi ngidizele emafini Dubai
ubuya yonke le memory ngiyibona nemigaqo engijekezela kuyona ade ngigcina phela lemigaqo le engena nawe la town yabona siye beach ngenze abantu bethu ngena lapha ngasema rank mfethu program ngibona indawo engihamba ngeenyawo ngishekezela ngihla ngenyuka abantu bethu program engiphila nabo bra bami mfethu osinawana sengithanda ngiyabakhumbula ke manje osinawana sengifuna ukubabona ke labo osinawana ke labo engiphila nabo ngeke mfethu akuyakutshela ke wena ke bani nami abelungu bayazi indaba ka places ukuthi akumele uzuye ngisho lawo ujwayela ukubhemela khona hayibo lento usathane le mfethu abelungu phela bafika no triple P places people play things ngoba wena mawungena endaweni okade ukuyona kuvele ubukele lento ngiyabonga mfethu vele nikwenzeke mfethu into ongakazi uyibona even nikwenze mfethu uyibone ngathi mfethu mwana lento mfethu mwana ufuna ukwenza into right ngiyabona kanti into ebhedayo ngiyabona kodwa uzobona ngathi right and uzoyenza ukuthi kube ngathi into right yabo ngoba uzoyenza futhi yabona kufanele ukuthi uzulalela hip hop bra mfethu lana ngoba ngithanda hip hop even mfethu kwenza ujule bra mfethu yezo ujule mfethu yeza bra mfethu ujule mfethu ngikhumbule bra sathi singena la eThekwini doctor mfethu ngitshela ngibuka yonke imigaqo ngishengezela kuyona mfethu yazi doctor ngathola isingamazi ngitshela ukuthi mfethu ngavele ngakhumbula imafia yami le engidayisela iwungu ngathi nje ngifuna nje ukuyombona nje kuphela ngeke ngibheke yabona just to see him ukuthi usakhona mfethu mafia wami mfethu usagrand mfethu njengomuntu bethu bengiphilela bethu ngihlala estradini mfethu just nje ukuthi ngimbone nje mfethu ebona ukuthi usu right kanjani ngibone sengi right nje mfethu we doctor ngathi ngene maskandi mfethu ngenza ngathi amathumbu bethu ayanyuka mfethu ngathi ayabila uArosta soqala phansi mawufika kuleyo ndawo ngigijima inyoka ngathi ngigijima bethu amagundane esiswini kuthini sabona into bra mfethu ngithi ngiyabona na amaphara wehlenyuka ayasethi nju athuka phela yibo unqobi lo senje nalesidiwe simation tami bese ngibona mnqobi nje ngapha monango ngibe ngigijima bese ngiyakuyena bese unjani bese grand friends uthathe wagcina bese sawusiyekile niwe ngithi bese yabo ngisamile awukhuluma language yabo obuya yazi nikhuluma yiphi language akumithanzania awushayi vipi monango pho angithi fresh monango wena monango uyimonango sobhowa uyimonango kuma makho msenge uyitoka pha ngithi nayi mfethu ja msengiyekile mina ukuthi monango thatha la ngithi abantu bemona mfethu vuta apha ngithi bona ngithi mina monango spend vuta angitaki vuta monango athi monango uyu brother yangu uyu vuta apha monango ngiyakunika for free yabona mfethu wenginika izimina ngempela bojiti lapho nginika isikhathi sa 80 rand yabona uthi ngifuna uze staff ngisiphethe manje ngiphethe goloko mwana mkhonki 99 yes spin off yabona into mfethu mwana mkazi ngithi mina awe mango siyamnyoke ngizwe ayingathi ngashayi hit eyodwa doctor ngathi hlezi nyama ngisabuyele ekhaya one hit wadubi ekhaya one hit ngathi angisayi ekhaya winamhlanje ngila yes ngenxa yokuthini ngavumela le yanto leya uma ngilande kuma angizume angitshela ukuthi ngisa rehab enye rehab angisa kephi rehab bhedayo kaStekeni la mulike khona ngegazi keke lapha indaba zemithi keke lo uyangomthandazo straight hayi ngitshela ke doctor ke mina ngifika hlala 2 days lapha ngabona ukuthi ngeke ngimele le nonsense ngiyachona nami mfethu ngathi futhi ngeqa straight bangibona sengibuyile nje ekhaya ngizabona into mfethu 2 days ngiyohlala ngaze ngikwazi ukuyimela lento le ngenza ukuthi ziyabhuquza ziyaphalaza ziyasuza mfethu abanye bethu bona bayashona abanye vele ngithaphuza green tea yini green tea into ebiphuzo mali ekhaya ngiyazi izinto lento mfethu lento lenhlina mfethu vele mawuthi uhleli kini vele mfethu awungekini mfethu iwunga lento lena mfethu xusha green tea mfethu hayibo mfethu xusha neparish mfethu eparish lemhlophe baxisha iparish lemhlophe ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuyimela lempilo le uma wakho mfowethu wenza konke okusemandleni ukuzama ukushintsha impilo yakho nokwenza impilo yakhe ibe ngcono ungathini ngima wakho mfowethu mangathi ukhuluma naye njengamanje usoba ungadakiwe iwunga
Hayi mfethu kuningi mfethu nami ngifuna ukusho mfethu ngimama mfethu unfortunately mfethu mngani mfethu kuningi ngale ndlela ukuthi mfethu mngani ngeke ngikuqede ngisabona into mfethu. Ungathini ke nguma wakho phambi kwabantu esizweni isizwe naso silalele uthini kuma wakho osezame konke osespend imali ebheke ko 300,000 efuna ukushintsha impilo yakho? Hayi mfethu into engayisho mina ngimama mfethu ngicela bandla kakhulu lenhliziyo mfethu. Ngoba ngiyacabanga ukuthi izinto ezenza impilo yami ingahambi kahle ngoba uyakhala lapha ekhona. Impilo yakhe la inhliziyo yakhe ayikhululekile yabo sengihlukumeze kakhulu mama uma bengithanda uma bengifisela izinto ezinhle empilweni yami uma ngifaka ikoloni ezibizayo mina kuphela umfana ekhaya ufunda ikoloni ezibizayo ngizalana namantombazana dawakazi afunda eMampondweni school mina phela ngafaka ikoloni ezibizayo ngokuthini bengithanda ekhaya uma mfethu ngiyafisa ukumsula inyembezi ngolodwa ilanga ukuthi nami mfethu ngimkhombisa ukuthi impilo yakhe ngiyithanda bathi ukuthi nami ngicindezela izinto ezingicindezelayo lezi engingazazi zini uma ngiyafisa ukumsula le nyembezi bese isebusweni bakhe uma ngithanda ukuthi ahlukumezeke ngenxa yami inyembezi zabazali mfethu mwana mzima ngeke siqalekise empilweni yethu so uma ngithanda bese ukuhlukumezeka mfethu ngami njalo sonke isikhathi uma ngiyafisa mfethu ukuthi isandla sami athobe mfethu inhliziyo uma aqhubeke mfethu angithembe ukuthi ngisangaba umuntu ongcono yangapheli futhi amandla and aqhubeke angithande agqugquzele nabanye omama ukuthi beyothanda izingane zabo bengalahli ngoba ikumgqomo okulahla umuntu lana semhlabeni bazalwane Nkosi yami ingane Nkosi yami wayithola 9 months ngezizathu kube mfethu ongayifuni le ngane leyo ongayijinga emgqomeni ukuthi yabona ngona kodwa wakwazi ukuthi uma mfethu angithole 9 months ngokuthini wayengithanda maqeda kufela umama wangikhulisa eyedwa single parent engakawathola amantombazana awu2 esashona ndowele lami uma wangikhulisa esebuhlungwini obuhlungu kakhulu and nami waphinde ngaedwa kwashona iwele lami buhlungu bokuqala lokho kodwa ngashona nobaba wami ngaphezulu buhlungu besibili lokho wangiphuqisa ngikhulise yedwa buhlungu besithathu wathi kodwa shada neStefana sami singangifuni mina ubuhlungu nje lobo obufuza abe mina engabe recover empilweni yakhe but mina kunokuthi mina ngimthoba inhliziyo ngavele ngenze into ukuthi zibe worse nangokuba uma avela ngibuka emehlweni akazi ukuthi uzothini mina avela khala inyembezi uyena ngingazi ukuthi nami uzonze njani because inhliziyo yami ngavele ngibuka umama esekhanda mekwakhala uma nama avela ngikhala because uyena ngibuza into eyodwa athi mntanami mhla ngakushiya emhlabeni yenze njani mangafuni ukuyiqoqa manje so iyona into engihlezi ngikhala ngayo le ngiyafisa ukuthi uma angangifethu iwunga ihlukanisa izingane nabazali bazo yini okumele yenziwe isizwe ukubhekana nalesimo ngokucabanga kwakho ngoba siyayazi into enihlukanisile noma wakho usuku nosuku umuntu obhemayo ubona usathane ngamehlo iwunga mfethu singayisilwisa kanjani lesi sihlava ngoba ukhala ngoma wakho akuyena yedwa uma wakho okhalayo baningi omama bakhalayo ngoba abantu bengaka la emgaqweni labo omama singabathulisa kanjani bonke yini okumele yenziwe isizwe ukuqedela ubhubhane isizwe mfethu ukuthi kumele sithole mfethu indawo mfethu ezoba khona abantu abanjengathi iyouth ephuma kuyona iwunga abantu abayibhemile unga phansi bayiyeka because amaphara awamlaleli umuntu omtshela ngokuthi mina bengiyiphara ngiphuza utshwala ngihlala emgaqweni kodwa ngayiyeka yonke lonto le iphara mawutshela lo nonsense lo ngelilalela iphara ufuna ukuthi utshele ukuthi mina bengiyiphara ngidle emgqomeni usinawana ngihlala emgaqweni ngibhema iwunga kodwa namhlanje kunomuntu enguyena ngokuthini ngathi sesinqoma empilweni yami ukuthi le nto ngisayifuni ukuyitshela sometimes kubalekile ukuthi yazini sengikhathele isizwe bethu kubalekile isizwe sibe like senzele noma indawo ugovernment nje senzele indawo yabo ezithina abantu abahlala emgaqweni abamaphara yabo esizokwazi ukuthi mfethu mase siyekile iwunga sifundisa ama skills kuyona yabo mfethu sifundise bethi ukwakha imbhede mfethu izinto ekanjalo emgaqweni ivision MPTV 1 lab emgaqweni kunamaphara anama-talent amaningi kakhulu amaphara afundile amaphara ahlaniphile ngalendlela eyisimangaliso so siyafisa ukuthi nathi sibe abantu abangcono ukwakha ifurniture leli bench leli elila njengamanje it's a lifetime job and lento into yodla ngayingona phakathi ucabanga zingaki indawo idinga imbhede zingaki indawo idinga osofa ucabanga lapho uyolamba empilweni yakho wazi ukwakha imbhede wazi ukufaka ikhabethe ngeke ulambe
ngokuthini bethu uyokwenza i-lifetime. So abantu bengifisa ukuthi bethu bezizamele noma indawo like besakhele indawo ugovernment ukuthi sikwazi ukuthi sifunde ama-skills. No, mina i-vision ye-MPTV1 ukuyenza leyo nto leyo. Nginabo ngisho abantu njengamanje sengababekisa ukuthi mhla kwabakhona umuntu ongixhasayo ngiyoletha kunini imali ngilethe kunini abantu nibafundisa ama-skills. I-vision yami ungathini ngayo government obukeke gqoza ekufandeni noma ekulekeleleni noma ekufukuleni izinto ezinjenge-MPTV1 kanje eyifisa ukulwisana nezidakamizwa nokusiza abantu abasezidakamizweni. Ngathini ukuphawula kwakho? Ukuthi vele bethu into sometimes engiyibona ngogovernment athi asibalulekile kubona. Into engifuna ukuyisho nje kugovernment ukuthi thina sabantu siyingane zabantu. Yabo ngingane yasibanibani. So umuntu sometimes bethi mayenza into ngoba vele uyazi vele ukuthi unemali vele upresident vele unayo yonke into. That's why vele kungabulula ukuthi acabangele omunye umuntu. Asithanda ukuhlala emgaqweni. Asithanda ukuba amaphara. Siyafisa ukujabulisa abazali, siyafisa ukuba abantu abangcono. Ugovernment akasithathi serious. Ugovernment akafuna ukusinika i-second chance. Konke manje thina esikwenzayo empilweni zethu sitshela indaba zama rehab. Mase uphuma rehab masebenzana. Yento engenza ukuthi ubuyele kuyihunga leyo. Uyayeka ihunga mase uyabhoreka. Yabona mfethu. So that's why we begging if ugovernment mayingawazi ukuthi axhase MPTV ukuthi ikwazi ukuthi isakhele lesi like lama life skills. Ngiyabonga kakhulu. And government cala lento engayithatha kancane because iyoshintsha impilo zabantu abaningi. Mhlawumbe ninganya dadewabo lo government lo uZuma lo ngoba esephethe manje. Mhlawumbe naye iyosizakala ngoba akusibona abantu ababhema ama drugs kuphela abayosizakala. Nabantu abahlala emgaqweni abahluphekile abanganasisinko sokubesibeka etafuleni emndenini yabo bayosizakala. Because mawazi ama-skills ukwazi konke. Awu mfethu into esesandleni into osungeke uzuyiphuce umuntu. Into engeke uyiphuce umuntu. Wemnqobi. Ake siphume ekujuleni angizwani nokujula ngoba nawe ngicathi sisazohamba iviki lonke nawe. Yebo mfethu. Wemnqobi. Wena wazalwa newele. Yebo mntwana. Lenda iwele lakho. Yebo. Umuntu wesifazane. And uma wakho wazibula noma uzela abantu besifazane bodwa. Uzela abantu besifazane bodwa. Awucabangi ukuthi ngoba uhlushwa ulandelwa amadoda ekushela ukuthi iwele lakho ngempela kungenza ukuthi uhamba nalo. Hey mfethu. Yazi into engicabanga leyo mfethu. Ebafo ngisajole no Selby Beyonce ngina 16 years. Yes. Ngabuye ekhaya mfethu professor ngicela ama love bites. Yena mfethu uSelby engimunca mfethu engimunca uSelby Beyonce no Ukhozi FM. For sure uyangazi mina umnqobi Khumalo naye ufakazi. Mina umnqobi Khumalo. Umfana wakathusi eVerlem. Ndoda seyiyakusola ngeke ndoda ngiyakusola ukuthi ayikhona. Sitshela iqiniso mfowethu. Ukuqondile. Ngiqondile mina ngimusha wesinqi yabo. Uthi phela yazi sometimes mawuqala lezinto lezibhedayo yabona into ukuthanda nawe ukuthi uphathe nawe imali. Enze yabona imali iyadingeka seyidinga imali zabantu mfethu yabo. Imali lezi akuthiwa imali impande yesono. Yabona imali iyaflubhisa mfethu. Wemntombi. Yebo ba. Udivana kanjani uSelby Khumalo kwenza nyathi ngigcinene ntandana. Awusilandeli. Unobra wami wangasekhaya kuthiwa uJunior. Yes. Ayi akahluphi kanje uJunior akadaka utshwala kanje nkosami umhlola. Shize manje bese uJunior bethi mona msisi like bese ngiqala like lezinto ezokuhlupha keke like yabona into bethi mona mzokuba focus like yabo ngathini angakangeni kwamawunga. Yabona bethi mona ngisayidakela utshwala. Yabona mona nakhona utshwala ngakabuqali ngizofundiswa yena lokuthiwa uJunior. Ngizabona into bethi mona umngane omubi. Ngizabona wathanda amantombazana kodwa yangifihlela ukuthi ngeceleni udla itabane. Ngizabona into bethi ayisho ukuthi kwenzeke njani bethi uJunior amahlangana naye bethi Bram bethi vele ngifuna naye isigele ngizabona into bethi angitshela ukuthi Bram namhlanje weekend yabo khona la ngifuna sekhona yabo indawo ukuthi 320 ekhaya like ngasekhaya yabo like phuzela khona yabo lonto kanti vele uyazi ukuthi vele khona vele labantu vele bafika khona vele uSelby esafufuza ukuthi uSelby like engakabi ithwephe njengamanje yabo lo wayehamba u320 engakahambi phela yabo le ndawo lezi 8 top yabo lo waqala kuthina ngingambona eseyitshela kanje waqala kuthina ngizabona siyabazi nje bonke ngizabona ukuthi wabona ngama X2 ngizabona ama BMW baqala kuthina kuyimanje utshona ubaphatha ntwana ngiyatshela ubaphatha ntwana kuyimanje utshona no bra wami uphali ngizabona ubiza amagama abantu wena ngifuna na isikole ngizabona nayo yakwazi ukuphali uthatha intombi yakho uzenza usile akuyo intombi yami ujayela kabi kwayena lo phali Ngiyazi ngiyangicasa lento le. Ngoba nje umuntu uyovelela usho ukuthi itabane bese cha kuqhubeka ndibana kanjani.
Shuthi manje bethu ke sihambe se-320 bethu yabona into bethu. Emasifike 320 bethu. Bethu sifike vele sinemali ethu siphuze. Masiphuza bedrum bethu befike labantu laba. Hamba nabangani bakhe self yabona ezinye abantu yabona into bethu. Bazi uJunior mina bangazi. Yabona into bethu indaba yesitabane angiyifuna eduze kwami angiyazi but ngisayintwana phela bethu yabona into ethithizayo yabona. Ubona nje indaba yesitabane angiyazi. Hayi Junior bembize hawu mfana omhle ngihamba naye bengifana mina ohlala endlini kakhulu ngeke mina ngisakhula ke ukuthi isboy kodwa lo hluphayo yabona into bethu mina manje bebazi kunomfana waka Khumalo ngitsabona into bethu mina mfethu ohlala lapha bebengibona mhlawumbe sometimes bethi mangiphumile yabona mhlawumbe ngihamba imoto yama yabona so bebengibona ngaleso sikhathi leso yabo sade bafisa ukungibona la behlala nami exinami yabona bengazi ukuthi umuntu kanjani manje bethi uJunior bethu abantwana bethu okay like uJunior like abizo self bathi mafethu self weJunior ngawenzela noma yini yazi bethu nganginika noma yini efunayo cela nje bethi ungenzele ungitholele lo yamfana leyo soJunior ke nasifike singigoqe kamnandi futhi athi bra ngicela uact now it's time for you to be an actor you tell bra ukuthi mina ngi-actor bra actor ngifundela ngo bra it's my passion ngiyile egazini ngoba de ngayiqala bra ayindima uku-actor bra ngiyazazi I'm a professional actor yabona the way bra ebethu bra ngiyakutshela mfethu bra uyakwazi ukuthi bra mfethu kumelane nonsense kodwa ngokuthi uyabona ukuthi mfethu mina isaka likhona hayi noba umuntu okutshela udlale ntwana hayi ukutshela umuntu indaba ukuthi uyaswiper yabona umuntu akubamba isibhola ndoda lapho uyaqala ukubamba ibhola empilweni yakho impilo uyaqala nqa ezokuthi udume uthi uzayingosa ngenzani osisihloni ezokuthi lapho ushaya ubhebhenene lentshebe engakanani engakutshela weprofessor uyabona uzokuyacobezela tato sachefu dayi zami ukuthi aqede lento lento manje ndanimile kakhulu kunokuthi iphele abantu wena nkosami ke bethu ke gcine kufika la khona sihleli nabe etafuleni ngithi yabona into bethu hayi ahlale eduze kwami sisabantu hayi introduce kumina ke igama lami nami ngichaza ukuthi ngubani yabo exchange my number wayevele ibiza ngoselbin wayevele ibiza ngoselbin Mkhize wakamkhize ngakubona kuba kunjani bethu yeza mfethu kodwa lo muntu uyicelebrate unemali mfethu Bram mfethu labantu bethu sometimes ingqondo bayisebenzisa Bram mfethu kuphoka self Bram mfethu akukho kuhle ngenza into phela ususebha kalungisile kubo yabona hawu ungenza phethe kunenkinga zakho yonke imizi inenkinga zayo yes mfethu Bram kodwa uwrong ke mfethu ngoba ugogo uyena kuphela umuntu osele kubo yabona into phela lo wamkhulisa wena phela nje ex yakhe kumele umfonele hayibo ngihlangana phela mina naye mina ngimshaya inqindi yebo ngihlangana naye namgaqweni into angalinge nje lekusondela kumina uzongibukisa namaphara miyazi ukuthi mina ngiphela impilo lezo ngijwayela kabi angifuna amaphara azi ukuthi mina bengike ngajolana lesitabane lesi ngoba ngizogcina ngithatha kancane bese xabana afunje umuntu azokwazi njengalento esiyishutha hayi nganginendaba kodwa bengcono mase kwazi umhlaba ngoba ngiyahlambuluka yabona nomuntu yadayingidla ngaphakathi enhlizweni so ngiyahlambuluka ngoba ngifuna ukuthi iphume phakathi mina ngiyifihla kuze kube yini ngizokwazi ngisho ingane zami ngeke selfie angimfuni thula qhubeka wena bahlala lethu zokho ngibambisa ibuku akaswaphi ngeke abe ngikhiphela umbhuni athi uphuzani baba hayi lapho ngumali ngiphuza hands dry yena wenza ngana ngisashaya dry kwase duma dry ngale zethu hands dry angini 1.5 athi hamba uthenga into oyifunayo yena bethu hayi ukuthi ngithenga ama 6 pack awu2 hands dry ngizabona into bebrame ngithi bangimuza ukuthi wena uphuzani ngizabona into bethu athi hayi khuleka ngizithengela mina yabona into bebrame yethu angazi ngikhulule kanjani empilweni yami hayi ngitshela angazi ngenze umalume hayi nami ngasuka nami bese sengiqabula nami nkosami bese kuvaleka amehlo bese ngidawela amanzi dry ngangiqala ukudawa kanjani empilweni yami ngangiqala ukuphuza kanjani empilweni yami ngangiqala nqa ukuphuza kanjani utshwala obungakayani ngoba utshwala bese nibudgetela nopra wakho ngeke ube buningi ngokuthini imali ensokulithola kwabazali ensokuliseva kancane kodwa leqhama umuntu osebenzayo uyithola nje iyisamba vu ngiyabona into bethu Bram ngitshela ukuthi bethu Bram ekseni angikhumbuli nokuthi kwenzakalani kodwa ngiyakhumbula we didn't have sex ngiyabona into bethu hayi ngeke wazi kanjani ngazi ukuthi bethu Bram bethu asiyanga endlini yakhe ngiyabona saphaphuma ngaphaphuma ngisemotweni yakhe ngiyabona wayesekusebenzisile hayi ngeke angizoze hayi bo nginthizo ngiyakwazi ukuzo bethu into abayisebenza uJohn vula igate wami ngeke bethu uyangitshela mina ukuthi hey ndoda esisebenza kanzima izolo ulele wena sine siyasebenza nolele uyachaza ke indaba uJohn vula igate angichazele njengoba injalo uyichaza nje njengoba hayi bo mfethu ngeke phela mfethu
hey mfethu futhi manje nakhona ngiphaphame mfethu yabo uma ngithi yibonqondo le ndoda le duze kwami mfethu sishaphi manje mfethu inqondo phela bese iyabuya uma ngithi ephaketheni sale ntukulu hayi jahuke ekhaya ngimvusa yabo ahambe ungidrop ekhaya yabo angidrop ekhaya ke bethi Bram like kune drive in party yena ungishiya ngaphandle ngenza emgaqweni kodwa akubonakala ekhaya mosemgaqweni angishiya emgaqweni ngena phakathi angazi lutho ngendaba ama love bites uthi yini kwayona lento ekuthiwa love bites hey isonto mfethu yezwa mfethu ma mfethu ulungiselele ngesontweni yes tshela lo suku Bram maka ayangisho esontweni yezwa mfethu Bram mfethu kodwa wayeplan ukuthi uzoya esontweni ngafika esegezile eselungiselile esebeyisha amabhayibheli phezulu etafula ngathi ngingena what was allowed wathi mnqobo yini lesemqaleni wathi mina semqaleni ekhaya kunesibuka ke dining room yabona le isigana lesigana hey mangithi ngiyibuka namama kusamnyama mfethu awuyishanga impapha athi ubona ngibene lento uma vele ngimtshele vele manje ngihamba noJunior ngisabona ngona mfethu athi hamba ubiza uJunior angahamba ngombiza uJunior Junior mangimbiza ngiyamgoqa endleleni mfethu ngicela ungasho beBram mfethu ukuthi beBram ngihande ngisambe nesidabane kanje nanje ngoba uzongiqhatha Bram athi Junior okay ayikho inkinga lesitawane somfana soJunior bese sifika bethi ekhaya sisaba induku mfethu sikhuluma lokho iqiniso hayi sambe no selfie what I wish what I did what I wish uma beshaya imoto bese beyakuba sometime mfethu ebethi ngoba khona umuntu omdala manje kusami ngeke bethi lento ngikhuluma phambi komuntu omdala ngicela manje kusami sambise kwami yabona into bethu nalesilimo suseluze simlandele ngempela yabo bengene ekhaya ngemoto bengena hayi kuye sitting room yabona into bethu so alright ngiyaphila ngitsheleke yini lo ibeka ingane yami wena ubani wena uzobeka ingane yami lezi zinto lezi uyazi ukuthi ingane yaba le inabo utshelana ngabo wena ngempama yabo lapho ngiyambona sefuna ukuvuka manje uself phela uyinsizwa phela ngokuthini phela mfethu yabo secabangela mina phela ukuthi ufuna ungiluza yabona lo yabo ngiyahliziyo ukuthi yibo Nkosi yami nami bengenzayo kodwa Nkosi yami mfethu senze ngishawula into enjena mfethu sisibam lapho mfethu mwana wami laba abawu2 abangilandela ngemuva basamancane impela Nkosi yami kodwa Nkosi yami engasahleki kanje Nkosi yami nawo bethi buti kodwa Nkosi yami umali odamba naye malume wakephi lo ngithi kanjani nahleli ngimuza ngomalume hey mfethu Bram kwenza lo selfu kubuye insizwa hayibo mfethu Bram mfethu uma amshaya ngempama mfethu ngiyamonza ufuna uqinile yabona kodwa manje ngokuthi uyabona phela nami ngikhona phela yabona yabo mfethu ngixolisa yabo ngithi ngalinga futhi khona seluma yabona into hayi mfethu magcine bekhuluma yabona into bekhuluma njengabantu ama-adults yabona into begcine like be-understandani yabo yazi bagcine sebabangani uself makuphume amathikithi eJoyous Mountain ubuyela ama-Joyous Celebration yabo uphuma ama-Joyous Celebration uveta namnike imali uma ngithi abantu bezimali mfethu amathikithi useyamgoqa cabanga umkhwekazi akasana inkinga ngomkhwekazi nokuthi ngimvashele lapho mina ke sengifocus kwinto zami ngiseceleni ngemanje umkhwese uyena ongigoqela sengikhulile phela manje selbi phela akapheli amandla ngithi abantu banami usamile nje ngami ngithi abantu bezimali akapheli amandla eze nje thana no bra wami ngithi abantu bezimali nami kulukulu bafuna uvala isikhala sami yabo bafuna ukuthi mhlawumbe ngenze ngibe jealous ngendaba mina ngane ngangikhiye aroundini ekuthiwa uTopsile ngithi abantu bethi ivideo yaqaqqa yimina yabo manje ngisafocus kuyona beyisangihlanyisa ngoba like ngangiqala uqaqqa ivideo impilo enyama yabo manje bethi ingane ihlanya ngami nami ngihlanya ngayo mfethu sithi mase yabo ukuthi ngivashele ekhaya mina ifike ekhaya benganalutho kodwa yabona mfethu doctor ngitshele ama-yoghurt awaqeda wonke makufike yona shela ama-dessert into engazazi nami ngihlanganise ngimixe ngiqobe ama-fruits ngiqobe hey ngiyakutshela wena phela wonke ama-fruits amathi mayabuya ama-yoghurt aphelile hey ngiyakutshela wena banami ngithanda ingane yabantu yemnqobo futhi umdalo wakho uzelwe unalo uthando ngoba zonke intombi usuwahlangana nazo ziyakuhlanyisa hayi bezangihlanyisa sizazohamba-ke ngokwey'gaba ngokuhlukahlukana kwazi iy'gaba usitshela ukuthi ubani wahlukana kanjani naye ubani wahlukana kanjani ngoba ngibhalile la imibuzo miningi imibuzo khona kodwa njengamanje kodwa manje isidla amaningi sakini yes mfowethu uyazi ukuthi kusho ukuthini sidla amaningi sakini kusho ukuthi isikhathi sesambile yeah the time is gone kuningi esesikutholile kuwena
kusele okuncane ngiyacabanga ukuthi still futhi nina benkayishana kaMenzi nansi imibuzo yakhe engimprepare yona kuzomela ubuye mfethu kusasa angazi ngoba ugqenywa nanengozi kodwa nivika kancane hayi ngeke mfethu uthi yazini mafomu lapha bengekho ready yabona ngoba nami ngithi ngiyalibheka ibhodlela mfethu ngisho ukuthi ibhodlela lekhe eduze likude engathi ngiyabona ngathi ngitshela ngiyafa namhlanje yabo bese ngitshela today I'm dying yabo kodwa mangithi ngiyabona ukuthi no ngisamncane I still need to live yabo ngalo mfethu kambe izolo besikade sigcinephi sigcine ukumele uxoxa indaba yokuboshwa kwakho uboshelwa lezi zinto owahamba nazo eBeach wena igame yakho yitabane ngibona ngathi idlalwa yiwena le game le hayi yini wena yini lokhu uqonda ukuthi ngazi indaba ibona ba approach mina ngithi abantu bezibram ngokuthini bezibram phela nami phela mina bese ngumuntu bethu ohambayo bezibram bethu yabo ngiyahamba bezibram ngincane ukuye point nje bese ngazi ukuthi ngiyela ne point kodwa ngihambe ngoba bese ngidakwa ama drugs gcina ngenza into engayiqondastand kahle so labantu laba bagcwele umhlaba wonke bram bethu and labantu bagcwele before siyivali namhlanje awusitshela iqiniso weke wembatha naso hayi ngazi ngiphathe naso ke iqiniso limsulu akeke bengizosho like bengizokhuluma iqiniso ngihlezi ngibashaya ngenqeqe nami phela ngumfana phela ngiyakwazi ukushaya inqeqe zami hlezi ngibashaya ngenqeqe kodwa khona la kwacishe sele kangaka ngiyangifuqa mamanga kwacishe ngoba sasikhumule nje ukukhumula lalela kusasa kwakubuya sizoqala siqedele indaba yokuboshwa kwakho olwandle bese singena kule okwacishe khona konakala singazike noma izobisa isaseva yona iphepho but kumele beqwasha abantu ngoba uma useyidakamizweni ugcina uyithola usenza into engekho right usendaweni ongacabanga ukuthi uyithola kuyona so uhlelo lo liyaqwashisa abazali ngaphambi kokuba bebukisa izingane siyacela ukuthi umzali aqala ayibuka yena ayibone ukuthi kulungele yini ukubukwa izingane bese eyayidlulisele einganeni if ingakulungela ukuthi ibukwe izingane akayibuke yedwa bese ke yena ethatha la ehambe yokhuluma nezingane acabanga ukuthi ukuzwile la okungasiza izingane ukuze zingaweli eyidakamizweni ngakho ke nalo benkayishane kaMenzi yaphuza umlaza ngameva igama lami nguprofessor Mwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho le masohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele ingosi iHow I Ended Up in Drugs engaphansi kwesitebele iMPTV wanasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngishiya eyidakamizweni abasebezosilandisa abantu usibawela kanjani eyidakamizweni lokho sikwenza amalungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ukuze nawo ungagcini uwele eyidakamizweni uma ungena eyidakamizweni nazi izinto ongayithola ungaphansi kwazo ungayithola usudayisa ngomzimba ungayithola usuwenza ubugebengu manje ubugebengu uzobanjwa ubulawe noma uboshwe uma udayisa ngomzimba ungayithola usuyisisulu sokubulawa abantu laba ababulala abantu abasemgaqweni abadayisa ngezidakamizwa sicabange ukuthi ukhona umuntu ongafisa ukuyithola engaphansi kwanoma isiphi isimo esesike sayibala la kuyingozi iHow I Ended Up in Drugs khona abanye ke abavele nombono ngoba kunenye futhi ichannel ebengicabanga ukuyivula ethi emphantweni lapho khona esizobe sihambela abantu abadayisayo sibaxhasa sibathengela istock sokuthi bekwazi ukuthi bekhule ngokwamabhizinisi lokho sobe sikwenza malungana ngqo nokuzama ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bayisebenze ngoba imisebenzi ayikho ugovernment nayo yazama indlela azama ngayo nathi ke kodwa ake siyisukumele ungathi ngoba mina ngafundela ukuthi angisaqashwa sekumele ngibe into ehlala ekhaya no sukuma kube nento ozenzela yona okuright kuyokuthola ngendlela lokho kufundela kuyokuthola ngendlela kanti futhi ukuzisebenza kuyinto enamandla ukudlula yonke into ongayicabanga empilweni yakho da uma usuqala usungena phakathi wenza nama research ngakho kuyohamba kuhambe ubone ukuthi cha usendaweni efanele noma usendaweni elungile ngakho ke siyacela ucinele subscribe button angisachazanga abantu bathi ngifake khona la kwiMPTV1 ngingayivuleli ichannel yayo ngifake khona phakathi kweMPTV1 so sesizoba nezingozi ezimbili la How I Ended Up in Drugs neemphantweni ezokwenzeka njalo mhlawumbe kanye ngeviki up until nathi pick up amandla igcina yenzeka usuku nosuku How I Ended Up in Drugs ngapha emphantweni ngapha ngakho ke siyacela ucinezele subscribe button ucinezele nebell nabanamandla bangakwazi ukuthi bexhase bengishayele enambeni yami ukuze sizokwazi ukuthi sifukule isizwe sihambe siye phambili ngakho ke mina siyancenga amen